420, digwyddiad cyhoeddus sy'n dathlu cannabis, neu rhai esgus i ddod am slip efo'ch nes i'r parc. Dych chi'n dod o Gymru? Zarah dwi, ac bod pobl yn smocio cannabis heddiw yn agorad, mae o'n gyffur clas B ac yn anghyfreithlon. Gyda mwyafrif o bobl Prydain o blaid i gyfreithloni, os angen i ni lacio'r gyfraith. Os ydych chi'n gwneud disgrifio atmosfer heddiw, mae'n chydig o eiriau? Magical. Mae'n enfawr, mae llawer o pobl, mae'r music yn amazing, there's just hael perffaith hefyd. Mae'n parti yn hygoel, mae'n llawer o sbri. Pam bod ti yma heddiw? Just some picnic in the park and mae'n happen bod in 420. And why 420? When you look around, it's a great day, everyone's happy, the sun is shining. Gwyl 420. Rôl dechrau nôl yn y 70au yng California, mae rwan yn ddathliad rhyngwladol. Mae yna lot yma heddiw am y vibes, ond eraill i smocio'n gyhoeddus hefo'r heddlu yn cael ei llygaid am y diwrnod. Wel, Mrysta, anyway. I think it's time for cannabis to get tolerated in the UK. We should legalise it all across the country. It could be made into an industry, so the taxes alone would pay for everything in the country. Be ti'n neud i pobl sy'n pro-legalisation? Off mae pobl eisiau, am beth hwyr does dim llawer o negative effects, a felly, pam na? I think it would be a good thing, but in proportion, because it does do stuff to your brain. Meddwl eto, sa legalise fo'n gallu helpu pobl cymryd o'n saffa. Mae angen cael mwy o control dros efo, a beth yw'r problem ydy, cos mae'n legalise di bod mae pobl yn sprayo cannabis, a mae mwy beryglus, mae o'n y gateway drug, dwi'n meddwl, ond does ddim digon o education, pobl ddim yn dysgu'r side effects, yr harms, especially smoking ifanc. Well, I've never seen anything like it. How mae'n just joio ei hunan. Mae'n absolutely homiad o weird, but mae'n unexpected. Yeah, mae'n just fel, dwi'n rhoi i bod i'n ddain o blaen, ond it's not good vibes, not gonna lie. So, dwi ar y ffordd i gwrdd â boi sy'n deud bod o'n gwerthu cannabis. Eisiau glod beth gyda fo i ddweud. Anni ffordd yma? How popular is cannabis in Wales? I think cannabis is more of a household thing now. You know, everyone from the youngsters trying cannabis to your grandma still smoking it. Weed's old school and potentially should be made legal. Why? Anything that's basically being controlled, again, what's called by health boards, etc., you know, by the government, it's safer for everyone, you know, like it's being grown and produced in a place without rushing the process and adding extras to make extra, to try and make that extra few quid for greed. But if it's being washed and basically done in the correct manner, and sold in the right places, again, it'd be safer for that person, and then, of course, it will be used widely for people to use it for medical purposes and so on. You know, even in large quantities, the value of weed isn't there anymore. Should it be made legal? I don't think many dealers will be too affected by it. Dwi'n cyfarfod boi sy'n deud bod o wedi bod yn ddibynnol ar cannabis yn y gorffennol. So, faint ti wedi bod yn smocio? Nes i ddechrau pan o'n i'n 13, 14, so wedi bod wrthi ers 14 years. A ydy'r perthynas wedi newid ers i chdi ddechrau i be mae o rwan? Dechreuodd e'n social thing, a wedyn nath e droi mewn i fath o coping mechanism. Mae cannabis sy'n cael ei weithio hyn o bryd, lot cryfach, sy'n fel lot mwy addictive, a mae dod off y substance lot yn oddach. Mae dealers yn tyfu cannabis, a maen nhw'n intentionally sprayo fe dy stwff, sy'n neud yn fwy addictive. Fi definitely wedi cymryd cannabis sy'n mwy processed, dyw e ddim yn teimlo fel natural high. Mae'n sy'n teimlo fel harder drug, a mae withdrawals way mwy extreme.
Wyt ti rioed wedi cael bad side effects o smocio fo'n aml? Mae wedi control o bywyd fi o degau. Mae yna degau i bobl wedi bod yn smoco fe o fore tan nos. Mae just mor isolating. Fi wedi cael extreme paranoia, anxiety o smoco fe. Pan i fi'n trio dod off o fe, mae fe just mor anodd. Fi'n cael fel extreme sweats a pethau fel yna. Fi just ffili stopo meddwl amdano fe. Mae just y stwff cryfach lot yn oddach i gael off. Fi yn becso na un diwrnod droi at rhywbeth cryfach. Yn tyfu fyny, o'n i'n clywed gymaint amdano yr ochr positif o cannabis, ond dyddiau yma, mwy a mwy dwi'n clywed bod y weed allan yna yn eithaf hit or miss, ac fel oedd o'n dweud, yn gallu achosi problemau. I don't want to do that anymore. I was just doing it because I enjoyed the motion of me inhaling it. Can we just discuss withdrawals, muscle pain, joint pain, you name it, it hurts. So gardening psychosis is absolutely real. Psychosis, wow. So cyflwr iechyd meddwl di hwnna, lle mae pobl yn colli gafal ar reality a'n gallu clywed neu gweld pethau sydd ddim yn bodoli. So mae'n deud yma mewn ymchwil bod defnyddio cannabis cryf pan ydych chi'n ifanc yn gallu dyblu'r chance o cael psychosis. A mae hynna'n just yn nuts, yndi? Ond mae hefyd yn deud na'r THC yn y planhigyn yw beth sy'n achosi fo, a dydy hynny ddim yn newid, dim ots sut ydych chi'n dyfu fo. So beth o tyfu cannabis mewn ffordd fwy controlled yn neud o'n unrhyw saffach? Dwi'n mynd i fferm Canabis Cyfreithloni i drio ffindio allan mwy. Maen nhw'n tyfu fo i'r farchnad feddygol ar gyfer pobl sy'n cael o ar presgripsiwn i drin pethau fel epilepsi ac MS. Wel, o hynna'n fel crazy mesuriadau jyst i ddod i fewn i'r adeilad yma o ran security. Bag checks, ID checks, gyda sbio mewn i ryw thing ma, spy cam. A nawr mae gen ni scrubs coch sexy yma i newid i mewn i jyst er mwyn i fi cael gweld y planhigion. Sef bach mwy o effort na gweld eich drug dealer lleol. Ond am i ni weld. Can I have some? Oh, okay, there's more steps. Okay. I'm afraid there's more steps. Whoa! This is massive! So this is 2,500 square meters each zone. So what's the kind of difference between those that are found in the illicit market to what you have here? Okay, so the product itself is cannabis, so that element is the same. The major difference is the way we're treating the plant. So what we're trying to do is to create a much more hygienic product, because this is going to be consumed by somebody who's got a medical condition via a vape. So we need to make sure that there are no bacteria, yeast, molds, etc. that are going to cause them harm. I think if we're looking at an illicit market, then safety is not the primary concern. Cyn cael presgripsiwn, mae pawb yn cael asesiad i wneud yn siŵr bod o'n addas. Hefyd mae cannoedd o fatha o cannabis ar gael i drin gwahanol problemau iechyd. Nid just beth sydd ar menu eich dealer lleol. So Richard, I've been walking around, obviously it smells like cannabis, but I've been smelling different smells as well, like different types of cannabis. They are indeed, but each gives a different effect. Okay. So if it's more for pain control or for epilepsy, then those profiles make an enormous difference. And that's why we're growing batches to order, because they will be prescribed to a certain patient with a certain condition. What the patient receives is exactly what the prescriber prescribed. And they know that when they order a batch or a prescription in a month's time or 5 months' time or a year's time, it will be the same and have the same effect. Yeah. Mae'n nuts faint sy'n actually mynd fewn i dyfu cannabis, y ffordd legit a regulated beth bynnag.
Ond mae yna mwy i gyfreithloni na just sut mae'n cael ei dyfu, a dwi eisiau gwybod mwy. So, yn naturiol, bydd rhaid i fi fynd ar trip bydd. Yr Almaen ydy'r gwlad mwyaf diweddaraf yn Ewrop i gyfreithloni cannabis. Da chi'n gallu smocio fo'n gyhoeddus, tyfu fo adra a hyd yn oed ymuno â cannabis clubs. Mae'n swnio fatha Stoners Paradise yn dweud. Ac mae'n hollol iawn sbarcio un fyny mewn noson Bring Your Own Joints. Boi o Llanelli sy'n hostio heno. Shwmai! Shwmai! Hey! Beth yw'n i ffynnu? Croeso i comedy Hotbox. Who smokes joints? Who likes to smoke joints and doesn't mind being slightly humiliated by me? Okay. My name's Dan. Hello, Dan. From the UK. What do you do? I smoke joints. Mae'n amlwg bod pobl yn joio'r newid yn y gyfraith, ond mae yna restrictions fyd. So bysa pobl ddim yn cael gwneud hyn yn rhywle lle mae yna blant, neu mewn ardaloedd pedestrianised yn ystod y dydd. Mae'n hymian o weird yma yna. Mae'n actually just mor bizarre, fel mae pawb just yn pleisio fyny yn ystod y gig, hyd yn oed yr act ar y llwyfan yn smocio. There's no way sa'ch chi'n cael hynna ar nos Lun yng Nghymru da. Cyn mynd, eisiau fynd i grisio am quick bev. A da ni fel Cymru yn bobman, a toedd Berlin ddim yn exception. Pwy bys yn meddwl pobl Cymraeg mewn bar yn Berlin? Di'n at volunteerio willingly i fynd ar y llwyf? Yeah. It's a job down, isn't it? Do! Heblaw am hwn, ydych chi'n mynd i unrhyw cannabis events arall? Well, actually, dwi wedi cael the membership for recently. Os ti'n member, ti'n cael harvest y planhigion, ti'n cael prynu'r cannabis hefyd, a smocio fo, a neud ti isio fo. Dewch. O, no way, gael oedd efo chdi? Ie. Clas. Mor neis i gwrdd â chi. Wel, na i weld chi'n fuan, felly? Ie. Iechyd da, boys. Iechyd da. Iechyd chi'n fuan. Hwyl. Yr unig ffordd i brynu fo heb prescription ac yn gyfreithlon ydy drwy glwb cannabis. Ond fel dydodd Dan, da chi angen aelodaeth, a mae yna rhestr aros hir. Mae Dan yn byw yn Yr Almaen ers 6 mlynedd, a heddiw mae o'n mynd i glwb cannabis am y tro cyntaf. Nes i trio cannabis yn waith gyntaf yn, dim hogyn bach, oedd yn teenager. 17, 17, 18. Yn y UK oedd rhywbeth berig a rhywbeth dangerous, exciting. Rwan, ddim yn smocio gormod, dim ond wneud bwyd efo cannabis, wneud menyn. Edibles, ie. So cyn ymuno â Cannabis Club, sut ydych chi'n cael cannabis chdi? Well, the old way, there. Dealers? Ie. O'n i'n abod pobl sy'n prynu'r efo dealers. Ond mae cannabis clubs yn perffaith, so mae'n legal, mae'n documents, papiria bob dim. So os dwi'n gwybod 100% bod yn gyfreithlon, dwi'n gwybod o lle mae'r cannabis yn dod. Wel, ben awn ni, ia? Ie, awn ni. Let's go. Dwi'n excited, ti? Ie, dwi'n buzzing ydw i. So here we go, guys. Come on, let's get into the nursery. Oh, where all the babies live. Wow. Exactly. It smells so it smells like a garden centre. It basically is a garden centre. So before we get started, in simple terms, what is the Cannabis Club? So Social Cannabis Club in Germany is a place where people can apply for and to get their legal cannabis from us. So what's the next step for Dan now then? After this part, we will move to the other room where the big plants are, and we will harvest them today. Mae cynllawiau Llywodraeth Yr Almaen yn capio max capacity bob clwb i 500 o aelodau. Ac mae'n anodd cael aelodaeth gan bod llefydd mor in demand. Oh, wow. Wow, look at it. Oh my God. Color is amazing. The ladies looking fresh today. Dim ond aelodau sy'n cael prynu'r cannabis, ac dydyn nhw ddim yn cael ailwerthu fo na rhannu efo'i mates.
And then here I just go for it? Yeah. All right, first time ever, here we go. Hey, wow. Hey. So next stage after this would be the drying process. And for that, we move to the other room. Awesome. All right, okay, Zarah leads the way. Yeah, go ahead. Heblaw am medical cannabis, dyma'r unig ffordd cyfreithlon y gall rhywun prynu cannabis yn Yr Almaen. Mae yna limit ar faint ti'n gallu prynu ar y tro hefyd, dim mwy na 50 gram y mis. O mae o? Secure the bag? Fantastic, yeah. Do. So sut ti'n teimlo? Ti wedi cael cannabis cyfreithlon yn Yr Almaen am y tro gyntaf? Do, dwi'n dipyn bach o speechless, ysdi. Yeah. So, bron i'n hongi, bron i'n, well, younger, then mwy ifanc. Wel, hwn, sy'n mynd i prison ella, ysdi. So, rwan dwi'n yn Yr Almaen efo bag fawr o cannabis yn completely cyfreithlon. Bydde ti hoffi gweld rhywbeth fel hyn yng Nghymru? Dwi'n meddwl, efo dipyn bach o laws a sgwrs, mae'n siŵr bys hwn yn gweithio yn Gymru, ie. Be ydych barn chi ar gyfreithloni cannabis yma yn Yr Almaen? Wenn sich nicht gut entwickeln, sie werden krank sein, sie können nicht denken und vielleicht, wenn man erwachsen ist, so alt wie ich, dann not a problem. Aber Kinder und Jugendliche, nein, die sollen das nicht. I think the legalization itself is not a problem. I think it's good because it's like a drug, like any other drug. But I think there needs to be more information about it so that everybody knows the risk and don't just start smoking without knowing the side effects and stuff. Grundsätzlich sehe ich es als eher kritisch, da ich gegen Drogen bin. Aber vor allem finde ich die Art, wie es aktuell umgesetzt wird, nicht sehr hilfreich, weil es keinen großen legalen Markt gibt. Legalisierung dadurch den Schwarzmarkt stärkt aktuell. Mae'n amlwg bod y farn dal yn gymysg yma, so dwi eisiau siarad efo expert. Mae Lisa yn gynghorydd strategol rhyngwladol ar gyfreithloni cannabis. Wir haben ja nicht genug legale Versorgungsmöglichkeiten in Deutschland. Die Grow Clubs kommen erst langsam. Eigenanbau ist auch nicht so einfach. Von daher ist natürlich immer noch genug Nachfrage da, die gedeckt werden muss. Und es fehlen halt einfach die Shops aktuell. Be sa ti'n neud I bobl sy'n dal yn deud bod o'n gateway drug? Aber ich meine, mal ganz abgesehen davon, dass die Gateway-Drogentheorie lang wissenschaftlich widerlegt ist und auch nicht mehr gültig ist, sehe ich das eher so, dass man über die illegalen Märkte Gateway-Access hat. Die Hauptgründe für die Legalisierung sind ja der Jugendschutz, der Gesundheitsschutz und dass man den Schwarzmarkt effektiv bekämpfen kann. Wir haben zum Beispiel auch Präventionsbeauftragte in jedem Club, die da gucken, man arbeitet mit der lokalen Drogenhilfe zusammen, das ist auch super. So yng Nghymru, ti'n wir yn meddwl gall hynna ddigwydd? Wir haben ja medizinisches Cannabis in Deutschland seit 2017. Vor ein paar Jahren waren wir in Deutschland ja noch in einer ähnlichen Situation wie ihr in Wales, aber das hat sich jetzt inzwischen auch geändert und die Leute verstehen, dass es Sinn macht und schau, wo wir jetzt heutzutage stehen. Bod cannabis wedi ei gyfreithloni yn Yr Almaen, doedd o ddim yn rhyw free for all, a do'n ni bendant heb sylweddoli pa mor gymleth oedd o. Ond be ydy'r chances felly bydda rhywbeth tebyg yn gallu digwydd yma yng Nghymru? O'n i eisiau gofyn I gweinidog cartref y DU. Nath nhw wrthod cyfweliad, ond mi ges I e-bost. Nathon nhw ddeud hefyd bod nhw'n ceisio I leihau defnydd y cyffur a bod nhw eisiau gwneud yn siŵr bod yna driniaeth a cefnogaeth amserol allan yna ac bod nhw eisiau gwneud yn cymunedau saffach. Ond yr ateb byr ydy, na, does o ddim plans I cyfreithloni cannabis yma. Wel, un peth yn sicr, di legalisation ddim yn rhywbeth syml o bellfor. Ar ôl clywed y ddau ochr i'r dadl, swn i'n licio mynd am 420 comedy night efo Dan, probably byson, ond swn I defo ddim eisiau risgio psychosis chwaith. Ble bynnag ydych chi'n sefyll ar cannabis, y gwir amdani yw, mae'n anhebygol fyddwn ni'n gweld unrhyw newid yn y gyfraith yn fuan.